Assalamu alaikum, ja sam Senida Karasalihović-Adilović, bivša učenica Perzijsko-bosanskog koledža. Trenutno studiram na Prirodno-matematičkom fakultetu, fiziku. Završavam sada ako Bog da drugu godinu. Assalamu alaikum Alaikum salam. i dobrodošli na ovo jedno onako lijepo druženje i na jedan lijep razgovor. Evo, iznad grada Sarajeva smo imali divan pogled, divnu, prije svega sugovornicu. Prije svega kao maturant, kao neko koji je završio Perzijsko-bosanski koledž. Da li ste, kada govorimo o obrazovanju, da li ste, obzirom da je prošao jedan izvjestan period nakon završetka i sada period studija, da li ste zadovoljni znanjem koje ste stekli u Perzijsko-bosanskom koledžu i koji su zapravo vaši utisci? Ja zaista moram reći da sam onako baš zadovoljna. Moram napomenuti da kad sam upisala Perzijsko-bosanski koledž, ja sam imala jako puno rupa u znanju. Pa sam na polugodištu prvog razreda sam pala iz fizike. Pa onda poslije prolazi određeno vrijeme, ja surađujem sa nastavnicima na koledžu i onda upisujem drugi razred na koledžu, naravno opet, i dobivam novu nastavnicu fizike i s njom surađujem, radim i dešava se to da na kraju školske godine odlazim na takmičenje iz fizike. To zapravo govori koliko su nastavnici na koledžu susretljivi, koliko su spremni za rad sa učenicima. Znači, u bilo koje vrijeme na koledžu učenici mogu da dođe, da razgovaraju sa nastavnicima o nekim svojim ličnim problemima, da pokušavaju zajedno da ih riješe, a naravno i instrukcije koje su vezane za školu. Pa što mislite zapravo koliko je važna srednja škola kao temelj buduće ličnosti? Da li to ima neku presudnu ulogu, prvenstveno pri odabiru fakulteta, zanimanja poslije, pošto evo, kod vas je desio jedan jako lijep preokret? Pa jeste, alhamdulillah, stvarno, mislim da je zaista srednja škola temelj za dalje. Koliko je važno da se stekne dobro obrazovanje tu, a da ne pričamo o odgoju kad je danas zastupljeno toliko, stalno čujemo neke probleme, najviše sa srednjoškolcima. Koliko je važno da se osoba u tim trenucima na pravi način izgradi, da bude jedna stabilna ličnost kako bi mogla nastaviti sa daljim školovanjem, daljim životom. Da li onda mislite da je zastupljen taj odgojni aspekt u Perzijsko-bosanskom koledžu? Šta mislite zapravo koliko ta vrsta, ako postoji odgoja, ima utjecaja na učenike? Pa naravno da, kaže se da je škola obrazovno, odgojno pa obrazovna ustanova, tako da je to jako važno, jedan jako važan aspekt. Ja ne mogu da ne spomenem te moje probleme u prvom razredu srednje škole, kada sam sa svojim razrednikom znala sjest, razgovarati, znala me posavjetovati, znali smo razgovarati više od 2 sata savjetujući me kako trebam da dalje, koliko trebam da cijenim vrijeme. Uvijek znamo da se Allah dželešanhu u Kur'anu kune vremenom. Na koledžu se izgrađuju osobe koje su produktivni muslimani, koji poslije pridonose zajednici. Pa onako kad pričam, u mojoj glavi prolazi bura nekih uspomena, pa se sjetim smotre, poslije kad trebamo da idemo na nastavu, stanemo, naši odgajatelji nas pogledaju kako smo, poslušamo himnu Bosne i Hercegovine. Prije toga imali smo sport, razgibavanje za nastavu, znamo koliko je to važno, koliko više kisika dolazi do našeg mozga u tim slučajevima i onda onako čovjek, ne znam, baš mu bude drago spomenuti kad nekom pričate gdje ste završili školu, ja sam išla u školu gdje se nigdje u drugim školama ne sluša himna Bosne i Hercegovine svako jutro. To je tako nekako s nekim velikim žarom to zaista spomenem. A da ne pričam, u drugom razredu moja razrednica je sa mnom razgovarala o mojim problemima, već sam u drugom razredu uspjela da prođem Petricom, zaista to moram spomenuti.
znala je nekako, toliko je posmatrala naš rad, toliko da je znala unaprijed vidjeti ako će doći do nekog problema pa razgovarati sa nama, posavjetovati nas. I opet spomenuti u 4. razredu mog razrednika iz 1. razreda, direktora škole, kad sam s njim razgovarala o važnoj odluci, kad sam odlučila da se udam, kad me je savjetovao na koji način da vodim ostatak svog života. Mislim da u drugim školama učenici uopće nemaju priliku da razgovaraju sa direktorom, a da ne govorimo o takvim temama. Pa to su neke lijepe stvari koje govorite, zaista jedne lijepe niti u mozaiku vašeg odgoja i obrazovanja. Da li zapravo onda postoje neke razlike između konkretno Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom i drugih, kako ste rekli, odgojno-obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini? Naravno da postoji. Moj muž je završio medresu. I kad smo se mi uzeli, ne znam, često smo razmjenjivali mišljenja kako je njemu bilo na medresi, meni na koledžu. I mislim, medresa je jedna škola koja važi za jako dobru školu, odgojnu, obrazovnu ustanovu, ali ja moram zaista istaknuti dosta kvaliteta koje je koledž pružio učenicima, a druge škole, pa uključujući ni medrese, ne pružaju učenicima. Na početku sam spomenula, znači, tu smotru, onda sekcije koje se dešavaju u toj školi, učenici Perzijsko-bosanskog koledža mogu da pohađaju 2 sekcije, ne znam, od pčelarske gdje mogu da se obuče, da se zanimaju, da im to bude hobi, do ne znam nekih klubova matematičara, informatičara. Recimo, ja sam išla na sekciju u taj klub informatičara gdje smo učili kako napraviti neku internet stranicu. Zaista onako jako dosta znanja koje se zaista dobro može iskoristiti. Ja sad kažem da mi se vratiti na koledž pa da iskoristim još više to što je koledž pružao. Malo prije ste spomenuli zapravo da činjenicu da ste udati i da je vaš suprug zapravo završio medresu. Zanima me vaš odnos o vjerskim aktivnostima u Perzijsko-bosanskom koledžu. Pošto danas imamo nerijetku priliku da čujemo kako zapravo u Perzijsko-bosanskom koledžu se rade neke stvari koje su protivne hanefijskom mezhebu i protivne zapravo iskustvima i tradiciji Bošnjaka na područjima Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa suprugom i iz vašeg ličnog iskustva, šta možete zapravo reći? Ja moram reći da je moj muž bio jako, znači dok smo se znali prije naše udaje u 4. razredu, bio onako jako, hajmo reći, predostrožan kad je u pitanju Perzijsko-bosanski koledž. Uvijek me ispitivao šta mi radimo na koledžu, to je ipak škola koju su osnovali Iranci, pitao me šta ste vi tamo, šta učite, šta radite. Zaista ni u jednom trenutku nije se moglo desiti, znači da na koledžu se promovira bilo šta što je suprotno od hanefijskog mezheba. Ja moram istaknuti da smo imali, recimo, tokom Ramazana mukabele i učenje Kur'ana. Učenici Perzijsko-bosanskog koledža su imali priliku da se usavrše u učenju Kur'ana. I onako slatko na kraju toga svega, kad nismo očekivali nagradu, zato, ne znam, bile su podijeljene novčane nagrade učenicima Perzijsko-bosanskog koledža. To nas je onako, mislim, sve učenike to je onako lijepo iznenadilo. Znači, učio se Kur'an, učilo se kako treba pravilno da izgovaramo, učili smo tedžvid, a na časovima vjeronauke smo učili ono što se uči u svim ostalim drugim školama iz vjeronauke. Samo naravno to je bilo puno temeljitije i puno se ozbiljnije shvatao taj predmet nego u ostalim školama. Da li onda zapravo sve ove aktivnosti koje ste vi imali, da li su zapravo one bile neka vrsta prevencije kada govorimo o jednom od gorućih problema danas u Bosni i Hercegovini, o problemu maloljetničke delikvencije, o problemu zapravo odrastanja mladih generacija koji žive u jednom nevremenu i vremenu zapravo nesklonom ljubavi, tako reći. Da li zapravo je to bila neka vrsta prevencije? Da li je to nešto što je drugačije? Naravno da jeste. Znači, prije svega, ta delikvencija na koledžu nije bilo ni priče o tome. Učenici su bili drugovi međusobno smo se pomagali, nikad nije bilo nikakvih problema, nije bilo ni spomena, znači, bilo kakve vrste delikvencije.
a da ne pričamo o tome koliko je taj usađeno u nas bilo da ne smijemo druge oštetiti, da drugi trebaju biti uvažavani. A da ne spominjem koliko je koledž radio na tome, na jedinstvu muslimana, koliko nam je pričao o tome kako se muslimani ne trebaju razjedinjavati, kako trebamo se držati zajedno. Zapravo tako će i opstati islamski svijet, ali ne razjedinjavanje. Točno. Kada govorimo zapravo o svim tim lijepim stvarima, ne mogu da ne pitam šta će vama zapravo, već ste nabrojali niz nekih stvari koje su onako drugačije i lijepe, ali šta će vama ostati u vašoj Sahari sjećanju nakon te 4 predivne godine? Najviše, naravno, prije svega moram spomenuti ekskurziju u Iran. To je jedno jako lijepo iskustvo. Mislim da nijedan učenik koledža koji je išao na tu ekskurziju neće izostaviti to spominjanje te ekskurzije koja je trajala više od 20 dana, gdje smo mi upoznati sa svim ljepotama Irana i prije toga smo bili u Turskoj, upoznali ljepote Turske, Istanbula. Ali eto, nekako meni puno značilo ta moja prekretnica poslije prvog razreda, kad su ti profesori bili tu za mene, odgajatelji, da mi pomognu da prevaziđem tu neku moju pubertetsku krizu i svi ti savjeti nekako. Evo sad čovjek se naježi, mislim, od pomisli koliko je to meni zapravo stvarno značilo. Sad ne mogu da ne pitam, obzirom da je nekako to povuklo jedno drugo. Možete li uporediti Senidu prije i tokom i poslije koledža? Šta se promijenilo i da li se nešto promijenilo? Ja stvarno moram reći, opet, alhamdulillah, pa se to sve tako završilo, da sam imala te ljude tako susretljive, ljude koji su željeli da mi pomognu. Znači, ja sam bila u prvom razredu umalo da budem izbačena sa koledža, ali tad je koledž napravio jedan veliki ustupak meni kad su rekli da mogu ostati, ali se moje ponašanje mora promijeniti. Mislim, tek tad sam shvatila ozbiljnost i nisam željela stvarno da izradim povjerenje koje su mi ti ljudi dali. Kao neko ko je u lijepom sjećanju ostao u koledžu i koledž vama, da li zapravo u razgovorima sa svojim prijateljima, sa poznanicima, govorite o ovim kvalitetima koje ste imali priliku iskoristiti i koje neka čovjek bi još volio više da iskoristio, i da li preporučujete zapravo upis drugima u ovo odgojno-obrazovno institut? Naravno, evo ja imam sada kćerku i ja planiram, ako Bog da, kad ona naraste, ja sam sigurna, mislim, roditelji uvijek preporučuju ono zašto su čuli. Ja, ako Bog da, planiram mojoj kćerci predlagati da upiše koledž, odvesti da vidi gdje je njena mama išla na koledž. A da ne pričam o današnjim naraštajima kojima toplo preporučujem, jer ko zna kako će vrijeme biti kad moje dijete bude išlo u školu, ali današnjim naraštajima zaista preporučujem, prenosim im ono što sam ja doživjela na koledžu, moje iskustvo, i zaista je to jedna ustanova koja može se dosta znanja steći, dobre odgojne manire postići, tako da zaista sve preporuke. Da li je zapravo onda koledž neka sigurna luka u ovom teškom vremenu? Da li zapravo roditelji bi trebali možda gledati više na odgoj svoje djece nego na obrazovanje? Šta mislite? U svakom slučaju, mislim, koledž je, pogotovo što je na periferiji Sarajevskog kantona, izdvojen je, učenici su u internatu, imaju priliku da budu u nekom sigurnom okruženju, da steknu neke osnovne odgojne manire, a onda poslije toga, kada se izgradi, kad prođe taj krizni period puberteta, onda idu na fakultet i onda teško može zeznuti nekog učenika, kad je taj učenik čvrst, stabilan. Koliko je zapravo atmosfera na koledžu i sve ono što ste doživjeli, vaša neraskidiva, nadam se, prijateljstva, pomoglo vama trenutno u životu? Zaista jako puno, koledž je jedna
kako vi rekoste, sigurna luka gdje čovjek iz koleđa izađe kao stabilna ličnost koja poslije može da ne samo u tom formalnom obrazovanju da se razvija, nego i neformalnom, da ima zaista zanimljive hobije, gdje može sjesti sa bilo kim razgovarati, će biti jedna prava slika muslimana. Kad sjede s nekim da razgovara, da zna ispričati, ne znam, recimo cvjećarska sekcija je učila o cvijeću, da zna reći, da zna neke osnove botanike, da onaj koji je išao na pčelarsku sekciju da zna nešto o tome, a da ne pričam znači o nekim većim znanostima, mimo tih slatkih, lijepih, prirodnih znanosti. Bliži nam se vrijeme kraja našeg druženja, tako da ima li nešto što biste u svemu ovome onako dodali za kraj, preporučili eventualno mladim našim sugrađanima, svojim kolegama s kojima ste završili? Ja bih samo, naravno, svima, posebno učenicima koleđa, poručila da šalju poruke onoga što su naučili na koleđu, a to je da se muslimani drže zajedno, da se ne razjedinjuju i da svima u svojoj okolini prenose tu poruku. Hvala vam. Hvala vam.